Lytha Galeri Model Management seba Partisipa iha Kompetisaun Bali International Fashion Festival no Couture Malasya Fashion Week iha tinan. Grupo Lytha Galeri Model Management halo hela preparação também ia tempo badak seba participa iha Kompetisaun Bali International Fashion Festival ia dem pasar Bali Indonesia no Couture Malaysia Fashion Week nebe maxi realiza ia Four Seasons Hotel iha Kuala Lumpur Malasya tinang ne. Ia conferência imprensa nebe halau sábado fim de semana ne, coordenador Lytha Galeri Model Management Ijak Lopes informa, Lytha Galeri Model Management laos lau mesak, mas behetan suporta husi governo parceiro sira, hodi lori Timor-Leste ninara ba mundo li husi model Timor-Wan sira, compete ia plataforma International Fashion Show. Lytha Galeri Model Management o state law mesak mabe hanesang ito hatene katak Lytha Galeri hanesang plataforma hanesan butik ina nebe maka kuni siru tebes iha Timor Laran tomak tamane Lytha Galeri mos koko atu halo servisu hamutuk hanesan daily society hanesan gorada kamu uza hela sirna t-shirt hanesan hau uza mos tu aling model sirki kong uza no alene ita mos servisu hamutuk Ministério Juventude de Desporto Arte e Cultura KM Jirak no mos Palácio Presidência da República. Além de né, itamos serviço muito com a Skyra, nebe mag facilita pating de né, vai retenir na press conference o hinloro niya. Yeah, objetivo husi Lytha Galeri atu partisipa iha Bali Fashion Festival idane nomos Malaysia Couture Fashion Week 2025 niya maka oensa atu bele halo promove ka promoção moda Timor-Leste niya ka tais ba iha itani niya na kombinação roupa moderno ba iha mundo internacional ka iha ba mercado global niyan. Além de né itamos sa karak promove itani designer lokal kamuto ko artista kikong sirane sang sorry atu ba iha mercado global atu ne bele país nibe makahola parte iha itani niya evento refer hanesang Bali Fashion Festival mos Malaysia Couture Fashion Week atu sira kune sa sira mos iho na ready ka connection ka networking luang lutan ba iha mundo industria ka fashion niya. Jim Bridgen, the director organizer Couture Malaysia Fashion Week 2025 e a Four Seasons Hotel e a Kuala Lumpur, Malásia, aprecia o designer russo nação Ida, especialmente nação Sira e Sudeste Asiático. Liliu Timor-Leste NBC participa nesse evento International Fashion Show. And the most important I want to tell you is that Timor-Leste is also participating in our fashion show this year. Thanks to Maria Lytha, the great designer from Timor-Leste, from participating in this fashion show and representing your country, Timor-Leste, in Malaysia. We are looking forward to see you here in Malaysia and to have you in our prestigious fashion show. We are so happy to have Timor-Leste participating this year. You are welcome to Malaysia. Model Garisha Salgado representa de colega Sira expressa sentimento contente e orgulho. Tamba bele lor Timor-Leste nenaramba mundo li husi plataforma International Fashion Show. Me senti contente e orgulho tebes. Tamba bele lor Timor nenaramba mundo. Vamos, me quero que agradece ba agência Lytha Galeri Model Management. Kau ni mensagem ba colega Sira que tá tahu que tá moi que tá super imi talento imi tem que atur mundo toma kata kita timormos beda também tem futuro banastão. José Alexandre, no representante e nama husi model LGMM, sente contente no agradece a agência Lytha Galeri Model Management, bele cria espaço onde foi oportunidade para o Sira, expressa ser ne talento no hanor Sira, brani colia ia oen, onde a tudo Timor-Leste na identidade e a palco internacional. Hanesan inaman ami contente tebes, tamba labarik Sira hetan experiência phone. Além de Sira haturu Sira ni talento e moda, Sira mos aprende colia e public. Então Sira mos bela aprende o modelo internacional na. Também tata dane basho e internacional. Então anesan inaman ami agradece no contente tebes aprecia ba laba alingwan Sira nos agradece ba agência Lytha Galeri nebe mak fo oportunidade ba ami nasi nama no amde wansira bele ba show ia internacional. Evento International Fashion Show no Couture Malaysia Fashion Week batinang idane se participa husi nação makanesan USA, Filipina, Japão, Indonésia, Dubai no Siluptan, inclui Timor-Leste nebe se representa husi agência Lytha Galeri Model Management.
Lytha Gallery Model Management mais objetivo promove modelo timor-ansira onde compete a plataforma internacional Fashion Show, estabelece conexão com a plataforma agência produtores, fashion designer e a indústria fashion internacional, dinamiza no atrai investimento no mercado fashion e Timor-Leste, onde acredita setor privado no mercado cultural, lihusi economia criativa.